أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Uthi u-Allah phakathi kwabantu kukhona abantu abaphikisana ngo-Allah, abaphikisana ngomdali bighayri ilmi, ngaphandle kolwazi. Abanalwazi kodwa bazenza abantu abaziyo, abaphikisana ngomdali. Okay, Allah says bighayri ilm, ngaphandle kolwazi, wala hudan, abana guidance, abanayo into ebabonisa indlela, ebadonsayo, ebakhipha eminyameni, ebabonisa indlela eqondile, ayikho empilweni zabo. Wala kitabim munir, ney'ncwadi abaziphethe azinako ukukhanya. Iy'ncwadi abaziphethe abazisebenzisayo azinako ukukhanya. Ngibuze amaNazaretha, abafowethu bamaNazaretha, ukuthi uma ngabe bethi uShembe uNkulunkulu, ngisaphinda futhi, ukube unyazi aluwinanga ecourt ukuthi kube yilona oluphethe amaNazaretha, ngabe ubani uNkulunkulu wamaNazaretha njengoba amaNazaretha ethi namhlanje unyazi uNkulunkulu? 2, ukube uShembe akazange aphume e-Apostolic Faith Mission aye eWeseli, ngoba siyathola ukuthi ngo-1906 wabhabhadiswa eWeseli, wayesonto eWeseli uShembe. Ukube lo Shembe loyo enithi uNkulunkulu namhlanje akazange aphume eWeseli aye eLukuzana eHealing Ministries, mayesuka lapho bese eyoqala ibandla lamaNazaretha, ukube akazange akwenze lokho, ngabe aphi amaNazaretha? Umbuzo wesibili obhekene namaNazaretha, kusho wona amaNazaretha athi uShembe wayeshaywa, egibela amahashi, wazalwa, baze basho ngisho igama likama wakhe, bathi uSetheya, intombi yakwaRhadebe eyayizalwa uMalindi, ubaba wakhe uMayekisa owayezalwa uNhliziyo. Manje uNkulunkulu onjani loyo? Athi amaNazaretha uShembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Kodwa mina mangenza research ngithola ukuthi uShembe uzalwa ngo-1865, ubuthathu bukaNkulunkulu kudala babakhona 325 AC, kungakaziwa nokuthi uShembe aze abe khona emhlabeni. Ngibuze futhi kumaNazaretha ukuthi iBhayibheli masilifunda lithi unkosikazi kaZakhariya mayekhulele uJohane wagcwaliswa umoya oyingcwele. Uthi umbuzo wami, wagcwaliswa uShembe na njengoba nithi uShembe umoya oyingcwele? Libuye lithi uJesu uMaria futhi wakhulela ngokukamoya oyingcwele. Ngiyabuza futhi, wayekhulele uShembe na uma nithi nina uShembe umoya oyingcwele? Libuye futhi lithi bonke abaholwa umoya oyingcwele kuyothiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Ingabe kusakhulunywa ngoShembe yini? Ngiyabuza futhi. Ngibuze futhi, uShembe uNkulunkulu onjani okwafika isikhathi ngo-1935 wafa, wadlula emhlabeni? uNkulunkulu onjani loyo? Ngoba washona ngo-1935, okubonisa ukuthi kwakuwumuntu owathatha amakhosikazi noma wathatha umfazi, waba ney'ngane. Uney'ngane engizaziyo mina zimbili, uKhula noGalile, uJohannes uGalile noKhula u-Amos, abantu abakhe labo. Mina ngokwazi kwami ngokomlando, uNkulunkulu onjani onamadodana oney'ngane? Umbuzo wami loyo obheke kumaNazaretha la athi uShembe uNkulunkulu. Njengoba uShembe esashona ngo-1935, wabuya nini futhi wazoba uNkulunkulu futhi wasemhlabeni? Umbuzo wami loyo engiwubhekise kuphi? Engiwubhekise kumaNazaretha. Bese ngigcina ngama-Watchtower. Ama-Watchtower athi angofakazi bakaJehova. Uthi-ke umbuzo wami, ama-Watchtower uma ngabe engofakazi bakaJehova, kungani angenzi yonke into uJehova athi abayenze? Mawuvula incwadi kaJeremiya 25 verse 27, uJehova uthi abadakwe utshwala.
uthi abaphuza utshwala badakwe bahlanze bawe bangabe basasukuma. Uma ngabe uvula incwadi yamaHubo 18 ivesi 8 ithi uJehova wayephuma intuthu emakhaleni kuvutha amalahle omlilo emlonyeni wakhe. Ababhemi ngani amawashtawa? Awabhemi ngani amawashtawa? Angithi bona ofakazi bakaJehova. Uma uvula incwadi kaHosiya 1 ithi uJehova watshela uHosiya ukuthi mayethatha umfazi akathatha isifebe, unondindwa, umuntu oyisiphingi ophingayo, umfazi oyisifebe. Amawashtawa wafebi ngani? Uma ngabe ngempela kuwofakazi bakaJehova beyifakazela yonke into eshiwo uJehova. Nanko kumbuzo wami engiwubhekise kuphi kumawashtawa. Ngicela-ke iy'mpendulo. Angibonge. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.